Filime yacu twayikomeje neza cyane. Ngiye wumva nitwa Teacher. Tutibagiwe gukora subscribe kandi akora akantu k'umutuku ubona hasi. Komeye twenjoyinge tunagura umuryango. Abanyarwanda babigenda babikunda kurushaho. Abanyarwanda bagenda banyeye ku rukundo. Niba nawe utakora subscribe gira usimbukireho uyikore. Ngiye banyita Teacher. Filime tugiye kureba nta mwana wemerewe kuyireba. Iyi filime ni ikikango. Umwana ndetse n'umugore utwite ntabwo wemerewe kureba iyi filime. Niba kwe kanga tutangiranye n'uwazaga n'agatoroshi. Abazaga n'agatoroshi bagenda yegera imbere. Iyi filime iteye ubwoba. Ntacyo numvise. Tangiye na security maya racunga umutekano. Ariko utu twose turi mu buryo. Turi mu murongo. Reba arakwereka. Security yakomeje imbere. Iyi filime iteye ubwoba. Arakwereka yaje hano ku ruhande. Yeza ahangaha abona ahantu bibujije kwinjira. Abona ahantu hari icyapa kibuza kwinjira. Kumbe inyuma ye hari uwazaga mu gakote keza cyane. Agiye kumurika. Ni wowe? You're not supposed to be. Yako nakwiye kubura ahangaha. Nawe nakwiye kuba ndahangaha. Kigabo cyasi kimumena. Filime nuko tuyitangiye. Aba tuvuye hariya. Tugotsa ku ruhande gatoya. Tugotsa ku ruhande. Tayari. Kumbe wari uryamye. Filime nuko tuyitangiye. Filime zose z'ubwenge. Tangira zitonze. Tuwarebye nyinshi. Muri filime wabonye ziteye ubwoba. Warebye nyinshi. Iki ni ikikango original. Iyo cyugizaho nitwa Teacher. Ikintu udakwiye kwibagirwa. Yakweka nyuma ko umusore yaharyamye. Nyuma yo kubyuka ubunebwe ni bwinshi. James, get up. We're late. James, byuka dore twakererewe wowe. Kwe kuzanga kwiborosa. Abo atubunebwe ni bwinshi. Kweka James yarabyutse. Why do you have to get so drunk on a Sunday night? Use nabwo ikira sibye ko twari dusinze bikabije rino joro. Barakweka sasa abyutse mu gitondo baraye banyweye basinze. Hano umuntu waraye unyweye abyukana inzara ingana ite. Do you remember that part last night when Amy? Namwana nkubwira muri amukobwa witwa Amy twawe nijoro yari mushiki wanjye. Iyo nta mpamvu yo kujya kumumbwira aho ndamuzi neza. Agiye kumubwira ku nkuru za mushiki wiwe. Ahita amuca mu ijambo. Nese ubu dukora ikira. Kayaje hanga muri firigo. Ubuze ikintu cyo kurya. Come on, let's go. Twagiye. Akwereka. Tanye n'abasore babiri. Se yarafite gahangova. Aburi ikintu cyo kurya sha. Niko muri ghetto tubaho. Be late. Ni mwihute shade tuzaza gukerererwa. Meze bite watwaye imodoka n'ungu n'uryo yarayibaye sha. Akwereka hangaha. Kobwa yaranyweye cyane. None yabyindutse no kubatora. Meze bite Mark? Ngaye nje nta kibazo. Arakwereka Mark. Okay, I'm busted today. Nope. Ntabwo yifata imodoka no munsi. Reka wapi? Akwereka bari bamaye akarift. Yasanzwe atega akamodoka. I drove past the shops and picked him up. Urumva nagiye mwihangane nanyuze ku iduka ry'iwengera kubanza kumufata. Niyo mpamvu nanje natinze mu gakene. So hari impamvu yo kwihuta. Badufite inama yihutirwa. Barakweka hangaha umukobwa twaye ka gikeri. Muri twe tumutwe twa gikeri. Mujya mwumva. Batimi batiri zose shaza zihinduka ngo nitwari gikeri. Barakwereka nuko dutangiye filime yacu. Tangira hano ameze batyo. Je wumva
nitwa Teacher. Gukora subscribe kuri YouTube channel. Bakanga kuri convention y'iwabo barayitweretse. Gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye kana kano k'umutuku ndetse n'inzogera ntubyibagirwe. Yonge kungezaho n'utundi tuntu twiza tw'ubwenge nk'utu ngutu. Filime kagere kuri bamenye cyahinda kamugereho ndetse na Jafenge filime bahise ngwiki bahise DK se no kweki bahise DK uraza kubimenya kumenya impamvu bahise DK ye mpari mebera ntayo faguwa gusa utaza guhumbya gusa guhumbya urahomba barakwereka bitanye n'umujyi mwiza n'umujyi mwiza cyane mu wakeditinze kana kadirectinga amwita Boltoni ndetse undi muntu akadirectinze amwita Michel Mazur abandi bose bagiye bagategura agafilime kakamodoka kazinduka kagenda karacyagenda ubitabiye inama y'ingenzi yihutirwa akaba yanditswe n'uwo bita Thompson niyo muntu wakanditse yari barakwereka sasa bari bazindutse kugenda bageze hano ku ruhande ngo bagiye mu nama yari barakwereka. What do you think is emergency? Urungano sha I don't know. Se nama ni yiki Can't be that. gusa giye ntago nzi kijya mbere gusa nuko nzi gusa ko ari ingenzi gusa niko kuntu nayumvisha yari barakwereka baje ku kazi none mukomeze rero ndaza agenda kuba duhura yari barakwereka hangaha baje hano ku ruhande. No, Dr. Niven. Niven. Most important experiment of our time. Ini experiment ya mbere ikomeye cyane. Ubushakashatsi bwa mbere bw'ingenzi. Director, my results show. Bose ya theory tuma turagenderaho. Nasi buriya buryo tuma turabigenzamo ntago ari buryo bwiza. You have plenty of kwiko twabihagarara. When you are down in the tunnel tonight. Director, we have to stop. So director, kwiko hagarika ino LHC. Dr. Niven. Uko imagenda umashobora kuzateza ikibazo gikomeye cyane. See, we'll run again as usual. Oyabwo tugomba gukemura utubazo turimo ariko tugakomeza ubushakashatsi bwacu. Babyumva neza giye kureba banama arabumviriza gusha yenu kingi hariya wowe akwereka bodyguard. Why is Dr. Niven going into the tunnel? Ese no kuba ki Dr. Niven yarinda kujya muri ziriya tanubundi barakwereka sasa hangaha ye kinama cyarageze barakwereka abasore baje kwicara hano ku ruhande. Why do you think the Director General said? Ese ubundi atekereza kaza kutubwira iki? Yashakaga kutubwira ngo ko bavumbuye ngo black hole buriya. Yewe akwereka ni mugenzi wabo wundi waje nshuti yo ku kazi aje hano ku ruhande gatoya. Nose nyuma yo ko harayo nkwe ngo urumva ameze neza yemeze neza nanjye base nandi kumeza nandi twagiye muri Barcelona. Indege yansize areba nkwe barasinda ngo we n'indege yamusize barakwereka. Good morning. Mwaramutse. I am Professor Vishinsky. Ye nitwa Vishinsky. General of CERN. Ye nitwa General wa CERN muri kino kigo ni Director General. There was an emergency beam dump. Rwo twagize akabazo ka beam dump. Akabazo k'urumuri rurenze. LHC sector 7G. Urabona hangaha urebye ntuze hangaha za rukuruzi zigenda zitwara event caused this magnitude twara ntuze urumuri. an uncontrolled shutdown. None ngo byaje kurangira urwo rumuri ruje kuvaho ruza kuvaho ruteza utubazo duke. Perfect. Biramutse bikabije rero yateje ikibazo gikomeye cyane. Dr. Niven is Dr. Niven into the LHC tunnel. Araza kujya muri LHC tunnel agenda asuzuma ikibazo gihari. Nyama kugisuzuma will be in shut. Noneho sasa aza kubisubiza ku murongo. Gusa nyuma yangaha Dr. Niven will not be available. Ndashaka abantu bane
to be on shift. abakorerabushake baza kuba bari muri control room bamagenda bakurikira utuntu twose genda aza kuba ndimo uretse gatoya mwese ko muri banaho ngaho. Oh, I'm going to be at a conference in Barcelona. rwose naza kuba ndi muri conference muri Barcelona ko nagiye mu nama. nta kibazo wowe hirya rero wa muhungu bari muza kujyana muri bana mwebwe. Analysis note duties. Tugenda naza kuba mfite gihe none note za analysis nimo ndagenda nigaho. You can work in the control room. Barundi baza kora muri control room kuko nundi tubaza kuba twahafunza aho ngaho. Buri gihe kingana n'icyumweru. Bari. Nta kibazo muze kugira ibihe byiza buri wese uri aha ngaha birarangiye. Muze kugira ibihe byiza namwe. Akawe nguyu ngiye gufata indege. Igihe cy'urugendo ikiwe yari indege yari yamusize. Barakwereka nga turutse ku ruhande. Barakwereka sasa ngaha. Sura yaje no ku ruhande. Here you go. Bizugwe zitangira zitonze. They don't look like proton decay matrices. Ese ko umuntu bacyakora kuri decay matrices. Ntabwo ari byo ndimo ndakoraho. Barakwereka sasa umukobwa. Dr. Niven's got me working on this Higgs bio. Urumva rwose Dr. Higgins yambwiye ngo nkore kuri bino bintu kuri buno bushakashatsi ngo bikore vuba bishoboka ngarabikeneye niyo mpamvu ntafite umwanya rwose wo kuruhuka. Wihangane. Listen, are you okay? None se umeze neza kubyabaye ijoro ryahise. You and Matt. Ngo ukubera iki? Nta ndoze neza kutameze neza. Anyway, you jealous? Wagize ishyari se byabaye. Oh, sorry. Gusa nyine wihangane. Listen, I better go. I got a lot of work. Cyiza rero nuko nagenda ufite ibintu byinshi byo gukora. Ahubwo sasa umukobwa uri aha ngaha. Usura arimo ajya ngatange care, umukobwa yamwimye amatwi. Sasa umukobwa nuko yaciyeho. Usura asigaye aho ngaho. Sasa barakwereka aha ngaha. Oh, I'm so tired. Rwose nananiwe cyane pe. Right now. Niba ushaka no gutekereza kubijyanye n'akazi neza burundu. To remember anything. Rwose ndizera ko nungu nta n'ikinza no kwibuka mu byo ngiye gupresenta. Barakwereka aje no ku ruhande. Did you finish your talk? Yeah. Noneho sasa turangiza ibyo twagomba kuvuga noneho. Did you get a chance to look at my simulation? Ndetse warebye mu byo nari nakoze ubu ngubu. Parameter letters. Urumva nyine imwe muri byo nabirebyemo. To express it differently. Gusa nyine nabonye hari bitema agenda neza usanga kano kagufasha neza cyane. Niba tubifashije zino kode ziri aha ngaha zagufasha cyane bya hatari. Barakwereka sasa aha ngaha. It looks more complex though. I don't know. Ese ko muri zimwe zigoye cyane zino kode kurenza mbanza laptop itazemera. Oya humura nta kibazo. We tuzatubivuga naho niyama ko ibyanze ugenda ubanza ugerageze gusa. Look over Lisa's talk, so I'll talk to you later. Nta kibazo naza kuba bavugisha maze mugende musuzume uburyo ibintu bimeze muri tuzaza kuvugana. Playing again. I won't. Ntuze kuba uri ndege nanone ariko wowe barakwereka sasa Lisa. Babwo katazongera agomba kongera kubura indege. Agomba kujya mu nama iri Barcelona. Naye barakwereka sasa aha ngaha. Uruzano ku ruhande. Icyaratinze kiragera. Shifuti iragera. Baza mu kazi. Wait. Wetse gatoya. I'm waiting for someone. Gusa hari umuntu nari none tuzanye. Ninde se? Nye n'umuntu uri aho ngaho. Well, we're going to be late, so... Umva nye nawe ushaka kugira ngo mbatinze, twe turigendeye. Hi. Yewe. Kumbe bavugaga, bavuze kumba ari aho ngaho hafi aho ngaho. Barakwereka. Everyone, this Ye buri wese narebe. Ubwo bamwita Kate sheri wanje. This is Matt. Uri bamwita Kona, uri bamwita my sister. Hi. Nguni mushiki wanje. Only meet you. Finally. Byiza cyane guhura nawe. Mom let it slip. I was waiting for you to tell me. Bari wese nagiye ndindiriye yuko wambwira sheri warenda ngize Imana ndamubonye. Nta kibazo ngo tujyane. Okay. Naribi. Barakwereka sasa. So, why have you thrown your evening away to go on shift? Nigute se ubundi mwaye kujya gusangira ko wemeye kuza kugumana nawe mu gihe ari mu kazi arakora. Oh, sorry. Nta kibazo rwose urumva nyine no guhindura. How did James manage? Uko gusa ari abisezeranye kuko tugomba guhura byanza bikunze. Acceptable substitute? Nigute se yakwemeje ko ugomba kuza kuba uri mu marirungo aha ngaha. Barakwereka. Umusore azanye umusheri wiwe. Sometimes be boring. Are you going to be okay? Sha rwose gukora shift ya nijoro biragora cyane bitera irungu sinzi niba uza kubyihanganira. Nta kibazo ndi kumwe namwe. Barakwereka sasa aha ngaha. Banyuze kuri bamenya ari aho ngaho ku muryango ni security.
nyuma yo kuba umwarimu yitwaye nabi akaza kwirukanwa yaje kuba umusekirite bamenye. So are you guys physicists like James? Yeah, but he works on the accelerator. The rest of us are not. uyu nguyu akora kuri accelerator, twe turaba twize physique ubwo turimo turiga imibare iyi nyine ituruka ngo kuri accelerator. Kwega sasa hangaha baje hangaha. So what do you do? I'm a Se bakora iki? Yari arimo nitoza kuba umuganga. Barakwereka baraje. Atmospheric. It's a long way down. Rwose wumva rwose wihangane tuzikora hasi mu nzu hasi cyane muri cave. Sasa barakwereka muri cave baramanutse. Zungu barubaka bakubaka amagorofa nk'icumi munsi ya cave. Barakwereka ujya mu butaka amagorofa 10 abaka batinze barahagera. Guys, I thought of a joke. Bandi bagwiye akantu k'ubwenge rero. Barakwereka baje hano ku ruhande. Turumva nyine ngo hari inkima. Iyo nkima yabatera story. Ariko barwanye rungu. He's like, stop! Rwose wumva nyine byari bisekeje cyane no kutabyumva. Barakwereka sasa bageze aho bagomba gukorera. Bagomba gukorera akazi. Sasa barakwereka baje hangaha. Do you want to Clockwork Orange? Ukunda kureba udufilimi ndabizi sibyo? Ninakuzanya aka film kitwa Clockwork Orange. Are you an engineer like yourself? Izo filimi nizo abantu bareba baba engineer nkawe. Wewe nago bimukwiriye kubireba. Barakwereka. Bajya nayivanga mu kiganiro. Ntiwakugireka kureka akuvugaho amagambo nkariya kuri wowe. Wewe mwihoreye nta kibazo. Musora hangaha acisha bugufi. Bamwise James. Abwo sasa convention. Aho bakora ni kuri convention. Kwa kuri convention yo Kacyiru. Yo za Kacyiru sha. Barakwereka sasa hangaha akazi kagiye mbere. Akazi kagiye mbere. Akazi ntabura amabanebwe. Akazi ntabwo ajya abura amabanebwe. Boosts the Barakwereka rwamuna. to almost the speed of light. Nta kintu murakora. And then we collide them. Urumva nyine ufashe umuri ukagenda ukaruzana hangaha ugahita uruzana kano ka particle. We detect what's made in the collision. Bita bibyo bimaze guhura bita bikagserera. Barakwereka hangaha umusore nawe nta story nyinshi agira. Baganira story z'akazi. Eze nka bonke. What's up? I thought I got it working. Gusa none atemo birakora. Gusa natekereza ko bigomba gukora. Ntose n'iki gituma kirakora. Urumva ni ka Higgs simulation. My Higgs radiation simulation. Bagose yari marigeze kubikora ariko byanze. Odd particle? Uga particle kameze nyine aga particle k'Imana. Making the collider? I meant to Gusa nageze ngo mbihuze. On living tissue, but Ndeko nabihuze yenda n'uburemangingo bw'ibihumeka. Dangerous. Ako dore byarimo biragenda byanga. finish. They wouldn't run. Gusa nageze kubikora ariko byanze. Must be a glitch or something. Usanga akantu kabaye muri system gatoya. Except she doesn't have access to the mainframe. Are you not allowed to use? Uvuze ko umuntu atamabona access kuri mainframe. Uvuze ko mainframe computer nini ibihagarara izindi zose. None hangaha umusore yase zanga ngo nkamufashe. Namuhuze niyo computer nini. Abone uburyo ki yakora ubushakashatsi bwe yitonze. Barakwereka hangaha yamuhaye uburenganzira yamuhaye access. Sasa umusore amaze kumufasha njye garuka hangaha ku ruhande. Sasa umukobwa akoremeza akazi. Barakwereka hangaha ubushakashatsi bwajya mbere. Akira aho ngaho. It wasn't me. Ngo se ninde? Ntago yari jewe. Sasa yakora umusore ni umu IT. DLHC is ramping. Ndabona LHC ivuye ku murongo. Bivuze ko urumuri rumagenda ruzamuka. Undi bavuze beam ni urumuri runatwika. Urumuri ushobora kunyura ugahita unapfa. What the fuck? Eje kubihagarika hangaha bihagaritse biranga.
bari hagetse biranga bahamagaye tayari telefone ku murongo ese ni cya kimwe cyajya mbere rwose abantu bari hasi yacu muri etaje ziri munsi yacu munsi y'ubutaka baraza ushobora kuza guhita bapfa turamaze tudatabariye hafi n'ubu twakora iki rwose sinzi nta kintu kimwe kirakora ubu ngubu urumva nyine rwose tugomba ko dushoboye kose abantu bari munsi y'ubutaka bakarokoka kubera sasa ahangaha intuza radiation rwari umuriro rumwe rwica rwose ruzamuka rwagiyeho sinzi rwose ikintu kimwe cyajya mbere ubu ngubu. Got less than 2 minutes and we're fried. Tubanza unyumve gatoya niyo muri kugira ubwoba rero tugiye ikintu twakora nakora sasa ngaha bahise uburyo kibahunga waje nazimye mashini no mashini yisubize ku murongo ubone ko system yasubira ku murongo baje hanga ko essentiel ngo arebe baye ko hagira vuba na vuba wapi essentiel nazo zahagaze essentiel zaheze hasi sasa bakweka hangaha tugiye kunyura muri tano rero Tungutu bigenda dute koko urumva tuba tunyuze hanga kuri muri tano twagera hano twajya tujya kuri mashini tukayifunga kuko sasa hanga buri wese yari yapanitse akikiri twakora noneho tugiye tugenda twagiye baba sasa nuko baciyeho kugira ngo arebe ko atabarira hafi abantu bari munsi yabo bareko babarokora ariko sinzi cyangwa ko sasa warning yagiyeho itiyabarira umunota umwe niba afite nako bavuye hangaha cyangwa ngo ibyago bibagereho cyangwa ko sasa hangaha bamanutse ku maeskariye ngo reko bajya kuzimya mashini ngo yongere itangire bushyashya sinzi amasegonda 8 akwereka baramanutse twagiye sinzi niba babikora Agora sasa amasegonda ni 20 basigaranye yonyine nuko bageze kuri mashini bakayizimya cyangwa se akabasohotse muri iyi nzu muri cave bari muri cave uretse tubigenda dute soga amasegonda ni 9 asigaye umusore yaje hangaha arakanda mashini arayizimya mashini yose yayikuyeho yeze ku masegonda 3 sha sasa nuko ngaha system zose yarazizimije Nakora sasa system nyuma yongeye gusubira ku murongo system yasubiye ku murongo kwereka So that's it. Ni ibi ngibi rero The machine is an on-off switch. ntabwo ujya nizera ko imashini nini nk'iyi ngiyi ya mbere ku isi yagira ahantu bayizimiza nawe bayakire turumva nyine zimije imwe muri zino mashini zibareshe 3 izindi zose tumaze zizima tukanya zikisubiza ku murongo urumva rero kurya tugomba ibindi bigomba kujya tugomba kurebaho tugomba kuzabireba ejo hazaza naho tubatera uburyo tugomba kuva hangaha kwereka akose abantu bari munsi yacu bo ngo biraza kubagendekera bite Even if they are, there's nothing we can do. Niba bakiriho nta kintu twabakoraho rero tugomba gushaka uburyo tubwo tushaka ubufasha bakaza tukabatabarira hamwe n'abandi twaboneye ubufasha ibyiza byo ngo rwose turatekanya ngaha turi kuba mashini yavuyeho dushaka uburyo twazamuka tuva hangaha rero singibi ntibishoboka bitubundi You can't turn the machine on when there are people down there. ntabwo bari kuzimya mashini abantu bo barimo hariya mu munsi Well, someone's fucked up, and it wasn't me. Yeah. niba ari ikintu cyagiye ku muntu rero ngiye ntabwo ari jewe No one's got access to that except. niba ari ikintu cyagize kiba ku muntu mwebwe babikoze cyangwa twe tubikoze nk'abantu bakora muri ICT room bivuze yuko byabaye byose yabaye mu izina ryacu ariko moto ya utabare iyi system yagize ibibazo nta muntu wateje ibibazo ahangaha reba barakweka ahangaho uko bahise bacaho uko baciyeho sasa barakwereka nuko bagenda nabwo ati film iteye ubwoba warebye nyinshi yaba barakwereka ahantu naho inzu iri munsi y'ubutaka duherereye munsi y'ubutaka amatiyo nayo ni muri tano yaba barakwereka bakomeje urugendo
Yaranga afite akaburike. Kagiri ari toroshe. Na akaburike. Ntabwo sinahakunze pe. Nyuma tugiye kuhagira tuyote tugenda tuvanga. Kumba ngo hari ikintu cyasakuzaga. Oho. Kini igiki? Ni igiki? Kini igiki? Probably a steam valve or something, right? Nese banze genda ari nk'umuntu arufunze nka robine bigasakuza. How much further is it? It's not. Ese ni hebye muri icyo kintu kigiye he? Ntago ari kure cyane, ni hafi. Barakwereka. Bakomeje urugendo. Ntibabyitaho. Ntago babyitayeho. Bakomeza urugendo. Sasa barakwereka ngaha. Ageze hano kumbe barakwereka. Angara amaraso yarimo aragenda jejeta. Amaraso yarimo agenda jejeta. Sina habari. Nta kintu kimwe bazi. Nta kintu kimwe bazi. Great. Byiza cyane noneho. Just when I was starting to get freaked out. Nta muntu ukifite ubwoba aha ngaha. Do you know where we're going, or don't you? Matt. Mwese mwamuze hano tugiye. The person that heard that scream, we're running away. Wena mwumvishe uriya muntu usakuza. Where the fuck are we? Bivuze ko hangara ikintu kijya mbere. Calm down. If you know where to go, let's hear it. If not, sure. Yega nubundi niba nta kindi kintu wagitekerezo watanga cyo kuva hafi uburyo umuntu yavanga ceceka aho ngaho. If we go back and left, Mwaza the babwiye. ring around, we can find a way. Ikiza rero nuko twasubira inyuma. Tino nzira rero ntago niyibeshye dusubira inyuma dukomeze iriya nzira. Ushobora kutugeza ahantu dushobora guturiza. Barakwega sasa aha ngaha. Anga rwamuna urahagata. Tayari. Bakomeje urugendo. Bageze aha ngaha. Hagiye ikindi kintu kirahonda. Ikindi kintu kirahonda. Yari kumara ikintu cyamukuriyeho. Hari ikintu cyamukuriye. Disi barakwereka. Tayari ibindi bintu biramataka. Abantu baranga bari bahindutse. Bakweka amaraso yarashibutse. Amaraso yaratarutse. Tayari asa gahunda no guhunga. Tugende. Twagiye. Barakwereka. Barakwereka sasa aha ngaha ni ugukiza amagara. Amagara atera hejuru kiza yawe. Usama yawe. Barakwereka sasa barirukanse. Tayari bakubita ku mahurugi. Bakumyeho urugi. Tayari bakora ikintu ibintu byahagaze. Biracyaza ibintu. You have to listen to me, James. Niba ari ibiki? She's gone. You Niba bahinduwe n'icyo baba. saw what they did. None se tubigenda dute? Just fucking stand there. Uragomeza uhagaze aho ngaho. Nta kintu ugomba gufasha aha ngaho. Niba yakorera sasa umusore yarebye aha ngaha. Kuko ari ngomba kugira ikintu ufasha. Yakorera sasa aha ngaha yisaza hano ku ruhande. Yafunguye aha ngaha. Ni mapanzi. Arapanga. Yarafunguye. Yari zombi zarirukanse. Zarirutse. Abantu bahindutse. Zarirukanse. Agiye kureba. Bona ni amagaze. What's that? Ibi ni ibiki? Fuel and coolant gas. Ingi ni gaze zitayemo zira zombi. Niba ari gaze rero natwe taza kutwinjirana. Tatwinjirana. Barakwera sasa umusore aho yazanga gafunga umwenge. They look like the technician team that were down here. Why would they do that to us? Wese kumana abantu bose bagira ngo batekinisi bagiyemo munsi kumana bagira ngo bahindutse. Bigire ni guterimo batubaho bino. Really? Ugizwe n'amasura yabo. Eje kare ka radiation zabatwitse. Radiation amareyo n'urumuri. Wari ufite ubukana bwa hatari. Ufite ubukana bwa danger. Barakwereka baje hano ku ruhande. Where are you going? Ese ugiye he? This won't stop them forever. Ngiye kureba icyo twabihagarika burundu. Barakwereka. Filimi n'akabongereza. Igize cy'abana kiragoye kucyumva. Ese umuntu w'umuhanga nkanjye. Ngizagira ikomeye bya hatari. Barakwereka. Barakwereka umusore yaje hano ku ruhande ni mapanzi yaje hano gupanga.
aje arebye ahangaha abona hari akayira. Ndaje barakwereka sasa ahangaho. Yaje ahangaha nzafata igikoresho. Find a way out. Mbonye inzira dukura ahangaha. Muze tugende. Yeah. Barakwereka baje ku ruhande. Take this. Fata iki ngiki. Kweka moya gatoroshe. Genda murika umuntu uri imbere nyine. Barakwereka sasa barakomeje mu matano. Bakomeje urugendo rwabo mu matano. Bakomeje urugendo. Ngeze ahangaha. Kumbe hari umuntu wari uryamye hasi. Hari umuntu wari uryamye hasi. Begeye imbere. Ngezanga kumbe bamusekeye imwe twatangiranye barasa. His main next is a gun. Ndetse ibi biko inzuro nyamaswa zifite imbunda. Bigaragara ko uyu muntu amaze nk'agahapfuye. Security guard came down here anyway. Ndetse n'iki yari umuntu umusekirite yama yakora ahangaha ubundi ahangaha. Yakweka bageze ahangaha. Uko LHC Interlock. Aba bujije kwinjirwa. Yakweka bageze ahangaha. Yagiye kureba. Bagomeje kureba reba. Bashaka ikintu cyabafasha gusohoka hano. What is this? Ese ibi ni ibiki? This lock turns the LHC off if people are in the tunnels. Ahangaha rwose ni amatano ashobora gufungura LHC kugira ngo usohoke ahangaha wenda ujye hanze. Niko mbona wagira ngo wabikoze baciye baguye ibisinga ku mpamvu. Ariko mbe bakweka aho ngaho hari cyahonze batasubira inyuma. Basubiye inyuma. Barakwereka kumbe bageze ahangaha. Bageze ahangaha. James kumbe James imbere ye kumbe hari cyatatse. Ibintu byarabatatse abantu bahanga bahindutse amazombi. Barashaka umunopfo. Kwa sasa ahangaha gahunda ni ukwirwanaho. Barakwereka ahangaha. Ikira ahangaha yagishyize ku ruhande. Sasa barakwereka ahangaha. Bafashe ahangaha barabanza barakizirika. Barakijisha. Ahangaha ni ukwirwanaho. Barakwereka. Baje nk'abatekinisiye. Imyaka ubundi vuka ari impanga. Nyagasani mata. Ibi niho bikoze. Ugiye ku mutwe w'izomba arawujanjagura. Ndetse ngo turabigenza dute. Tugiye turebe ikintu twakora. Barakwereka sasa ahangaha. Uko basize aho ngaho. Maturanga nta mikino agira. If they're all like that, Uruderangeri. there were like what 30 people in this section. Bose ahangaha umenye ko harimo abantu barenga nka 30. I thought there was an exit back in the dead end. Next one's Ndabizi neza tuma dusubiye inyuma gatoya. Hari ahantu twanyura tukabona ahantu twasohokera. So anywhere safe, we can stop on the way. We need to let someone know we're down here. There's a mainframe computer room about halfway. Ubwo rwose tugomba gushaka uburyo twashaka ubufasha bw'abantu tukareba umuntu twahamagara. Tera ahantu hari computer mainframe. Nabwo ati computer nini. Twayifashe tukareba uburyo twatanga ubutumwa hanze bakadutabara. Ugenda urafata amasaha 3. Nk'amasaha tugiye ngo bakunde bahagere. Yakora sasa gahunda ni ugufata urugendo. Nta bundi buryo busigaye. Sasa barakwereka. Urugendo rwarakomeje. Gera ahangaha. Akweka yagomeje abanza arashakisha. Kwengo yakorega muri system akorega mu mashini. Akweka yaje hano ku ruhande. Ajana kuri map.
arebe ikarita ikintu imubwira. We have to go that way. Ugomba kunyura muri iyi nzira. Aho sasa inzira ugomba kunyuramo niyo. Agamuna ntago ibintu byumva neza. Ntago byumva neza. Yaye barakwereka. Urabona no gukomeza urugendo. Nta kunanirwa. Fenge yarambwe ngo yabonye amatano nk'ayanganga atayibuka kirara mu biraro. Azakweka urugendo rwarakomeje. Ariko sinzi niba baza kubigeraho. Sinzi niba baza kubikora. Barakwereka. Gahunda nta guhagarara. Siyake rongo tani. Vimeka mugireho neza cyane. Umbe bageze aha ngaha. Hari izo mbe afata icyo kurya. Ceceka. Dore zombi. Zombi rangaye afite icyo kurya. Bararebye. Bashaka kubyo bayinyuraho. Izombi nukunyura ahita kumvise. Nta kintu numvise. Ntacyo. Zombi aho ngaho bagenda buhoro. Zombi ubu ntacyo ndimo ndumva. Kumbe kweka zombi aho yariri yarabuze. Izombi ranga ni ninja zombi raha. Igiye tayari kwa kweka tayari yakidatakiye inyuma. Gatoshi ku ruhande. Gahunda ahangaha mereza ku munopfo. Tera kwesa sasa ahangaha gahunda no kwirwanaho. Ndetse umusore yaramurumye. Umusore zombi yaramurumye. Tera kwesa sasa atizana icyuma hanga nkwereke. Kumba ahangaha abarango nabo nibatabara. Bakwesa sasa yise yishiramo izombi. Yarayihaye. Fera beto yo munda. Sasa bakweka izombi nishirayo. Bahite fera beto. Akira cyakuruza. Yarakwereka. So yarebye. Jesus. Nyagasani wera. Kill one of these things. Dore ubuti iki kintu kidapfa ubundi. Nope. Nakumenye ko aba ngari abantu. Nta muntu warokoka iyi fera beto twamuteye. Nonde bacyari kizima. Are you hurt? Ese urababaye? It's my arm. Umva ngiye kindumye ku kuboko. Barakwereka. Umukobwa yaje gufasha umukobwa. Ntari biryiwe. Nakwereka ahangaha buri kintu ukora. Urahureba. Urayucira nayo umira. Yakwereka ati niba wanze gupfa itindo mu mutwe. Yakubise ikintu mu mutwe. Are you alright? Ese umeze neza? Yeah. Meze neza. Barakwereka. Abasore nuko baciyeho. Ese nawe umeze neza? Yeah, I'll be fine. Nawe ndaza kuba merewe neza nta kibazo ndakomererwa neza. Nakwereka umusore umutwe uri muramurya. Ata nyuma y'anga yo kwica izombi. Mati ntago yasiga igikoresho. Anga no kwirwanaho. Urugendo rwarakomeje. Nakaburike nta toroshi irimo. Nta toroshi irimo kabisa. Barakwereka ahangaha. Afumika agiye kuri Hagayi Genuine. Wakabateguriye. Bashoyemo amafaranga ye kugira ngo ategurwe. Mwita Muna.
musuje aho mu mujyi ahakorera. Uzi ibintu bijyanye n'amashini, shaka mashini nziza z'ubwoko bwose wamugeraho. Yakoze sasa hanga urugendo rwarakomeje. Batinze baragenda. Baragenze batinda barahagera. Ariko umusore mu mutwe wamurembeje. Nako ka mainframe urya ibiteye. Mainframe ngi ni computer imwe. Barimo baragenda gendamo. Ni computer imwe. Computer mainframe. Unda izo bita super computer, mainframe, ndetse na machine butoya bwa microcomputer. Ngo laptop bwanyu. Yakoze sasa bageze aha ngaha kuri mainframe. Aho bashobora gutabariza ubufasha. Baratinze barahagera. Sasa barakwereka anga umusore umutwe uramurembeje. Gahunda aha ngaha gukora ibishoboka. Ko wavanga ukiri muzima uhumeka. Stop accepting my username. Connor, can you hack? Ntabwo imemera username yanjye. Ntabwo waza kuyihaki. Bure murendire umunota umwe. Nta mu gihe dufite naza haki. Ndetse nagubona ko ari uwayo narembye. Wamurindire gatoya. None amutafite stress yakora iki? Akoze sasa hanga umusore w'umuhaka wabo. Sheri we maratanga care. Matanga care kuri sheri we. Same place as last time. Gose ngi gose byaheruka kumbaho kera cyane. School climbing. Daga kera urumva giye nigeze kubita umutwe hasi. Mubutse hano hejuru. Ndetse kuki utigeze ubimbwiraho. Because I went home for a few weeks. Kigenda nagiye mu rugo nagiye kuruhukira mvuye ku ishuri. Prague. Urumva byari muri vacances. I didn't mean it like that. Urumva nyine gusa nyine nago bikaze nkuko byari bikaze icyo gihe. Gusa n'umutwe ndembeje. Just give me a minute. Nyine wempeza nk'umunota umwe. Mande ndeko natuza natekana muri ngewe. Yabara ko sasa hanga agasore. So nothing up there. The door James secure, there's no one about. Kesheri we yapfuye. Safe for now. Shwe zombi zamujyanye. Stay here for a bit. I'll try and get through the firewall, see if I can get any help. Mu gihe tuduranga tugiye kundaza kuba shaka uburyo kina na hacking ino system. Turebe ko twabona ubufasha. Sasa bakoye sasa umuhakeri yagiye kuri machine. Ni nkanye mpuye n'agasobanuye. Ibintu bitabihinduka. Keep an eye on them stairs. Wagiye kuzamuka hejuru ku masika ukareba niba nta kintu gihari. Kandi niba hameze neza. Sasa barakwereka aha ngaha imeza gatoroshi manje gusuzuma sha. Ni umutekano wuzuye. Barakwereka aha ngaha yaje guhakinga. James. Yo James. What are you trying to say? Yabize neza ibyo ushaka kuvuga. But you're wrong. Gusa wibeshye. Agiye kumaza niba ameze neza. Kandi niba nta kibazo afite mu mubiri. Sasa akwe kanga tugatsa ku ruhande waje gumasikare hejuru kuza gusuzuma narebe kijya mbere. Umusore yaje hangaha akazi katoroshye ntago tuba turimo akazi katoroshye baje bararindira igihe kiragenda umukobwa ajyaho nawe guhakira system ntibiba byoroshye. Umusore yarakomeje akora akazi. Arakwereka byibaba none umusore ndinjiyemo no biremeye. Ubashe kubyemeramo. Wakoze yuko wapi birongeye biranze. Gomeza ugerageze. Yakoze sasa nanone wongera afata kandi gahe ukongera gusubiramo. Ntabwo ati imyaka yaje ntabwo wabyumva. Akaruhuka baragafata anga ura ko ukananirwa ukaruhuka. Yakoze sasa nanone agatsa hangaha. Amy, come here. Yewe Eni Ami ngwino hano rebe. No, but it says Amy's biosim just finished. None ameze nka symbiosis itunganye. None I was right about Higgs radiation. Ese ngo bigenze neza kuri Higgs radiation. Yakoze sasa hanga bagiye kureba Higgs radiation. Kumbe ibintu byateye barakweka za radiation zagiye zica seli zose z'umutwe. Higgs killed them all. Uziko zisha ubwonko bwose. Who? They're all dead.
bivuze ko abantu bose bari bapfuye bose twahuye Killed everything except the brainstem. zishe ubwonko bwose busiga umuzi w'ubwonko wonyine. Damage might stop it after a while, but for now they're just animals. bivuze ko yuko bari abantu batakiri abantu ahubwo babaye inyamaswa ubu ngubu. Messed up or something, Mr. Semicolon. The Higgs wouldn't do that. ntabwo ko Higgs yabikora biriya bintu. Doesn't even look like my simulation. ariko nabona ibintu bitagaragara nkaho ari igihe nabiteguye nubwo ari wafunguye muri system yanjye. Kweka bagomeje kugenda ngo barebe. They still came down here? No, it says it's only just completed. He's been trying to run it for weeks and it always failed. rwose igenda biyegeje nk'icyumweru cyose nimenya ngo bikoreho bigenda byanga none dore igihe byemereye. barakwereka ahangaha bagomeje kugenda bashakisha wari ko babona uburyo. So they've been dead since the beam came on. bivuze ko abantu bose bapfuye cya gihe beam zizamuka. urumuri rujyaho. James tugomba gushaka uburyo tusohoka hano hantu rwose wumva yewe uburyo ki gushaka kufasha byanze ariko nabona uburyo ki mbona map nabona map bige hano twanyura tuva ahangaha. No. aho se ni ikihe kintu mutumva mwebwe? Okay then, how long will it take this time? ndetse ngo kino gihe tuma tubatinda iki dutinda ahangaha mu biki? You, Connor? Why have I been listening to you? Urabona ko tundi we nakumva. Shift. Wewe wazanye bino bintu byama shift ngo tuzangane wazanye amakosa batumye badushyiramo bino bintu. Ceceka aho ngaho nawe. Concerned about his feelings now, are we? ako se nawe umugaraje nkaho mwitayeho nuko ari sheri wawe gasuni waruzi n'ikindi mwana. Everyone else has figured it out, James. Uriya ndamubwiye ikintu kimwe James. Uzi ko ngo twari dusambanye na mushiki wawe nijoro nijoro. Did you my sister? Wafatanye na mushiki wanjye yasinze uramusambanye. At least I get paid. Beating her 5k. Wana ntabwo yari yasinze twabyumvikanyeho. Amucindi wafatanye mushiki wanjye jewe. Uriya mushiki wanjye wowe. Bati bakweka azaye kurwana. I'm going to find Kate. James, she's dead. Ba James yenge kuri sheri wanjye Kate. Wa James yapfuye. Wewe umwana ntago waza kugaruka. I have to go with him. Bagiye kujyana nawe. Garundi yapfuye sheri wiwe. Wana unamureka ngagende wenyine. Stay here, you have to. Sibyo nawe ugomba kumfasha. Wana unajyana nawe. Nacyo usigara hangaho usigara hacking uri wabona ubufasha. Ngenge utajyana nawe. Tara kwega sasa hangaha. Umusore asigaye hangaha. Asigaye ashaka ubufasha. No sasa umusore ajya umukushiki umukobwa akukiye musaza wiwe ajya kureba yuko yamufashe kubona sheri wiwe. Do you know where you're going? Ese uzaho ugiye ubu ngubu? There's a shortcut up here. Hangaha ni inzira ya bugufi nyihari. I just. Nyine urumva? Thanks for coming. Bose urakoze cyane ni washaka wisubirireyo. Ese barakwereka. Musaza na mushiki. Yari ibyo byarabaye. Musore nagomeje kugira ngo ashaka ubufasha. Aho ikirangaha abashije mo kiratiramo kiratanga. Ariko se mate. Forget about that. Fine. Wowe n'ugwaho kubise ibyihanganire reka kwivumbura. I said fine. Ye navuze ngo meze neza. We ntugira ikibazo. Yaba yakwega sasa kubakomeza yakomeje kugerageza. What? Ngo iki? Barakwereka. Shit. Kwiki mwanda. Bajya yageze ko shoboye. Sasa barakwereka tugotse kuri ruhande. Kwa Ami ndetse na James. Bagiye gushaka sheri wa James. Mbanga hari izombi. Hari izombi imira medita. Hari izombi ceceka nuvuge. Changa. Anga no kwesha sinye za gisirikare. Ba. Kwa sasa hanga inzombi. Yanga imiri yumvira. Cyaho bucece buhoro. Yaba kwega sasa hangaha. Yarakomanganyije ibintu. Umwaka waje abo ni bande. Anga inzombi hangaha nta kintu numvisha. Yongeye subira mu kumedita. Yarongera medita. Tayari akora sasa nzombi Yesuza. Kumba nzombi atutse inyuma. Tayari akweka ngaha no kwirwanaho. Tayari twagiye no kwirukana. Tayari akweka sasa ngaha. Umukobwa afatiyeho. Anga inzombi ni nyinshi. Yakwereka ngaha bakomeje gufatiraho
barirukanse ariko sinzi reka kwereka bafatiye baza ahangaha bageza gukingura kumbe bageze ahangaha yari ririmo rirafungura wagiye kwibuka kumbe wibuka iki ni ikigihe cya boss niyo n'abakingiranye watubyemo araganira igihe cya boss hirya kumbe hari akabunda kumbe ahangaha izo mbere ahangaha barayihaye sasa ahangaha hanze bafata akabunda abanje gufata akabunda tayari ko sasa inzombe ntizihagarara tayari ko sasa inzombe yarayihaye yarayihaye gahunda ni ukomeza urugendo byarabaye ko urugendo ntiruhagarara ni ugukomeza akajya kureba sheri we sasa umukobwa yakomeje kuza imbere musaza we acunze umutekano n'akabunda James na Amy tera sasa umukobwa yakomeje imbere ukora subscribe utarabyibagirwa ukora subscribe ndetse ko no ukazogera utuntu tuza tujye tukugeraho nk'utu ngutu akunda filime z'urukundo filime z'ibyikango filime za action ndahari mugira ikibazo ko umukobwa ageze ahangaha yaragaruye ateye indabyo umukobwa yaragaruye se ni ikihe kijya mbere rwose ntuharebe akati sara ndebe ni ibiki yebawe kumbe sheri we zombi zari zamuriye hafi kumumara kuko nta kukiriho ukuguru nta kukiriho zombi zari zamuriye Let's go. Mba twigendere noneho bisaba ko gasheri yaje gutabara yasanze ntacyo kuramira isemo kwigendera akwereka ngiye gusubira gahunda no gusubira hehe gusubira aho bavuye I'm not feeling great. nabona ndimo ndiyumva neza nta kibazo kanze nkufashe ni musaza we reka yaje kumufasha sasa umusore ahangaha nawe aracyarwanana n'iki no guhakinga reka baragarutse What happened? batinze barahagera byagenze bite I think his wound's infected. rwose igikomere cyiwe ushobora kuba cyajemo infection. Did you call for help? No wigeze uhamagara ubufasha? I couldn't get through the firewall. wapi kwinjirira firewall byananiye. Gusa cyo nageraho gusa yonyine ni ikarita tuvana ahangaha. Barakwereka ahangaha. Ibintu biri ahangaha imwako agiye kuvuka. Nyako agiye kuvuka ivuka ari impanga. Akarwa mati. Ogo barukubitiye. Where'd you get that? Base rwivumbura. We found a body in the tunnels. I must have shot that guard. But I saw him with the direct. Rwose ikintu twabonye wa muntu ushaka ko warashe wa muntu ushinzwe umutekano. Gusa rero twasanze zombi zirimo ziramurya. Deleted from the system. Uziko amahara amakuru none yasibwe ava muri systeme ukanya nayo muragereza guhakinga. What if he's trying to stop people from finding out? That could be why we can't. Usungu nta buryo twakora buryo twashobora ko twahamagara ubufasha. Toxin never keeps a record of everything he does. Bivuze ko rwose Dr. Nivenizi We can get to his office. yageraga zangaza ibintu byarimo birajya mbere ahangaha. Down here.
yarabizi neza ko byarimo birajya ahangaha mbere yarakwereka ahangaha yarakwereka sasa yamuhaye akabunda. Hey, Joyce. Yewe, I think I found something. hari ikintu mbonye. Okay, so we start here. Ubona bitangirira ahangaha. Nyuma tuje ahangaha. Here. Tukajya tukanyura hariya. Steps are down, so I have to take the stairs. Tukazamuka ku maesikariye. And then we come to here. Tukaza tukagera ahangaha. Bagenda basobanurira. And then we get out here. Tuzasohokera hano. Is there any way we can come out nearer to Dr. Nevin's office? Ndetse nta nzira by'ibaye biri hafi y'ibiro bya Dr. Nevans. Mufate ibyandiko bigaragaza neza ibintu barimo barakora ahangaha ko bitemewe. I don't think we can get through. There are safety doors in the way. Simbizi rwose niba ari ukuntu twabigenza. Niba ari ikintu umuntu yakora. Yakwereka sasa yagiye kureba. Ahantu hose harafunze. Kazana nkwereke sha. Kuko sasa yaje ahangaha guhakinga. Ingufuri ya mbere arayihakinga, iya kabiri arayihakinga. Irazisekeje zose. Sasa barakwereka ahangaha inzombi yayimira afata ku cyo kurya. Ndashaka imwe afata ku musoso. Tayari ikira aho ngaho hari icyakome. Icyo ni igiki? Nakandi kanyama. Aho ni bande bantesha peti. Barakwereka sasa ahangaha. Are you feeling okay? I just need to sleep. Bose ndashaka gusinzira, bose gatuma nsinzira ho gatoya. Ubwo sasa umusore James yasinziriye. James? Ubuke zombi yamurumye. Ye James. Ye James we. Ye? James. Arakweka James. Yarongera arahumeka. Is he okay? Ese ameze neza? I don't know. Nanjye simbizi. What's wrong with him? Sinzi ikintu kijya mbere kuri we. For now, but maybe we could let him. Arasinziriye. Abo sinzi ngo zaho twamurekera I ahangaha. think we should get moving as soon as we can. Tugomba kugenda uko bishoboka kose. Tugomba kugenda. We can't wait. Tugomba kumuterura rero. So, Don't you Ntabwo twarindira tumuterure. shit. If you want to go, just go on. Wewe niba ushaka kugenda genda, rero tugomba kumurindira. Then we'll leave. Tera kwa sasa James yazamutse yakaka. Nayo yari yahindutse. Ubuke zombi yamurumye. Tere gahunda ahangaha. Yaramurumye. Yachatse agacaka inyama nawe. James. Yaga sasa James baramurashe. Wapi? Igiye hasi. Isi barakwereka. James nashirayo. Meze imbura. Yakwereka disi. Yamurashe mu mutwe. Uke zombi kuyica ni mu mutwe nta handi. Come on, we need to go. Batuye tugende. Mati we yiruka sekare. Mati yaciyo kare. Yakwereka baragomeje kugenda. Umusore uko ubona aho umutwe urimo uramurya. Yakwereka sasa ahangaha ikirukankaga. Ari ikirukanka kumbe ibintu biracyaza. Urusasu yagishyize hasi ku mutwe nibwo gipfa. Yakwereka sasa ahangaha rwose yapfuye yagiye. Mbaye kona nyine urumva sinashatse tubimeze neza humura. Tuzaza kubigana tuno turamuka tuvuye ahangaha. Ese barakwereka mukubise ikibizo bana boroshe. I don't have to do this on my own. You don't have to. Rwose You know the way out now. tugere ugiye twava ahangaha. Twinzira vanga kumba kira ahangaho. Cya kizombe cyamwe bamaze kurasa cyaze kimuruma. Ese barakwereka cyaze kimuruma. Ukobwa disegereza gufasha. It's gonna be okay. You're gonna be. Uraza kumererwa neza. Nasinzi rwose niba biza gushoboka. You. Tugomba kugenda. No. Oya ndimo ndava amaraso. Ukana ngumu kangiye guhita mpfa. I want to come back. Bawora mumenye ko namutse mpfuye mu mutano njya nkazuka. Wowe gira uvangaha. I'll end up killing you. You need to get out.
umva rwose gerageza banaza kuza kukuvanga n'inkwicira nuko yamaze guhinduka ati nawe ashaka kuza ahita kurya dufata imbunda zana imbunda basinira se nimutashobora kunda sa barakweka disi umukobwa yaciyeho n'umusheri we nuko yamusize zombi yaramuriye kandi yamaze kubona neza yuko iyo zombi kuriye nawe uhinduka barakweka kumba kiri aho ngaho inzombi zaje ziza zaje nk'iyagatera inzombi zaraje barakweka sasa zaje kumurya ari muzima Ami aho yazize yageje guhamagara sheri wiwe barakweka sasa zaramuriye yakweka sasa inzombi yazimennye imitwe Kona kweka Kona yarongeye aragaruka yewe tayari yese amushyiramo yiciye sheri we uko na musaza wiwe namaze gucaho mu ikipe yaje hasigayemo babiri nabwo batari kumwe barakwereka ahangaha inzombi muzacungira kuri ekeri ahangaha hari inzombi ya dogiteri inzombi yari mu bushakashatsi tayari inadmissible. Les gens sont vraiment marre d'avoir des résultats. Kumbe hanze uburyo ibintu bihagaze. Je dois les moyennes. Franchement, mais ibintu bimagenda bigenda mu buryo bwiza. Magenda avuga mu Rufaransa. Parce que ce qui tient tous les moteurs électriques. None turabona gaho usanga zino document ndakubwira. Akora suko kumbe bakira aho ngaho. Inzombi ya mbere yarasohotse. Igera hanze. Yewe nyakubaho. Tango nago watekanye kuba wabo buhari. Tubwira hano tugushakira ambulance. Ngwino hano. Ushakira ambulance gute? Cyangwa yaratatse mu gijosi. Nawe urajya he? Ngwino hano nawe ugomba umpe. Ndashaka inyama. Yaramuriye iramuguguna. Reba barakwereka. Tuvuye aho ngaho tugaruka no ku ruhande. Hari uwagendaga. Kumbe Ami acyakomeje urugendo wenyine wapekeye. Aracyakomeje urugendo Ami. Tayari gahunda ahangaha ageze ahangaha asanga inzombi imira medita. Inzombi ahangaha irimira medita asubira inyuma gake. Ikibazo nta nareba n'inyuma. Yaraje ahangaha pora yakomeje gahunda ni ukugenda kumba akiraho inzombi yaramwiboneye yasasa ahangaha gahunda ni ukwirwanaho yaraziyice hasi pagapfa gasasa inzombi yazishyize hasi kobwa yahumuye ubungubu ubu nta mikino afite nawe ubwete igiyewe ubundi minsi irakwigisha si ni ishuri ushobora kuba utakora ikintu ariko waba wagikora bitewe n'impamvu runaka nawe atari ku bwawe kumva yakorera cya mati ageze ahangaha yirukanse yananiwe ndagiye nta guhagarara mati yagomeje gufatiraho kumbe ageze ahangaha asanga Nyiraminani Tarasiriya yaramutegereje arampa inyama oya kumbe tayari ni ugucika Nyiraminani ntucika Tarasi ntabwo ucika Takoga sasa yafatiyeho sinzi ya mati teba akora sasa mati yaciyeho ntabwo ncika teba akora sasa ahangaha yaramuriryana n'isogisira ry'irashona bakora nzomba ahangaha mpereza ku nyama sasa barakwereka ahangaha na dogiteri nawe yarahageze dogiteri aha ku ijosi bakora inzombi zaramuriye bakunda gukora ibintu nyakamwe inzombi zaramuriye tayari yaciyeho
rero barakwereka ngaha yaje ari ikipe tayari hasigaye umukobwa umwe wenyine hasigaye umuntu umwe umukobwa akomeje gufatiraho urugendo ngariwe ko yakwirwanaho amaje buryo ki yakwirwanaho tayari barakwereka umukobwa yakomeje imbere komeza no ku rugi subscribe ni ingenzi kwa no ukazogera kwageze ahangaha asanga hari inzombi arimo irakomba aho yaririye inzombi ahangaha ubu nta gasigayemo barakwereka inzombi yarimo irinyuguza yaraje satse buke porampora aza buhoro inzombi sina habari kumbe akiri aho ngaho inzombi numvishe iki kumbe akiri aho ngaho hari nyiri inkweto ze kumbe kona ntabwo yapfuye tayari wakwega sasa ngaho kona we yaje mu wundi buryo nuko wangu ukaza asoza izindi inzombi ingenzi ye nuko yayishyizemo inzombi ingenzi ye yahise yihereza sasa barakwereka ahangaha gusoza inzombi yakuyemo umutima kumba agiye kureba disi kona abona ni sheri we agiye kuyirasa nta kintu bimaze tera kwa sasa igihe yagiye nawe mujyaho sinzi tera kwa sasa kona uramba ku munopfo ndimo nagiye mazibishe angari nyamifiri fresh sasa yamugiyeho sasa bakweka tayari toro visi yo mujisho yese yishyiramo kona ibyo nuko byarangiye yicishe nanone bwa kabiri usheri wapfuye gatatu niyo ko ibintu bitoroshye gafasha kabunda zabe tufu zihanaguye zimeze neza nuko byarangiye barakwereka ahangaha yabye sheri we bwa nyuma yakomeje urugendo sinzi niba aza kubikora nakwereka ahangaha yaje hano ku ruhande akomeje gufatiraho yaza gusohoka muri iyi nzu bataza kuyisohokamo twabonye ko nabo hanze nabo bagezweho babonye ko nabo hanze nabo inzombi ya mbere yahageze sinzi waba ushaka kwamamaza uhamagara iyi nimero 0786261897 urasiga tukabivuganaho neza gahunda nituzamurane ushaka kugira n'igitekerezo iyo nimero yacyari no muri momo ino muri mobile money cyangwa disi umukobwa bwa nyuma yaje kurangira ageze hanze yongeye abona ku rumuri tayari kumbe kugera hanze abantu bose bari babaye amazombi abantu bose bari bahindutse ubona ko umuntu wese yari yabaye izombi nta wari usigaye yagiye kugera hanze kuva mu ikara y'igwa mu mbabura barakwereka ngaha inzombi iramubona ndakuye cyangwa ndaje bino me ku munopfo turinde natwe twaje tudusige ubwo sasa umukobwa
umuzamu kasa y'inzombi bateri y'inzombi yamugenzeho sinzi niba yabasha kuhava umukobwa wakwe ku mukobwa yaje hano ku ruhande inzombi zaho ngaho ntizihagarara niba uko zitazi ubwenge shaka ntabwo zizi gukingura urugi maze barakwereka yaje aho yakoreraga umwe muri convention yongeye garuka mu nzu nkuru gasohokeye mu gatono gasohokera hanze yabanje zangaha hano Dr. Nevin yakoreraga barakorera sasa yaraje hangaha abanza yinjira hano mu biro abanza afate ibyangombwa ari kode zose zigaragaza imirimo yose yajyaga mbere hangaha Lisa, pick up. Ngo ni Lisa siga message. Ubwo Lisa fata telefone. Turi munsi wose wankoreye yapfuye. Rwose unoze ibyo bushakashatsi bakoraga bwaje kubica bose bwabarangije. Rwose yangana ufate telefone. Tumva rwose sinzi nabo uburyo wabyumva. Reka nzisha uburyo kinakweza email. Akwe sasa yagiye kuri machine asiga kabunda aho ngakumba akiraho. Kumbe hari waje fata kabunda. Hari ufasha kabunda. Tayari. Move away from the computer. Va imbere uruhande rw'iyo computer. Kumbe akwereka. Professor Vaziski yarahageze. Niwe akoresha ubushakashatsi. You did this. Niwe wabikoze ibi ngibi koko. You killed them all. Bose niwe wabishe. I didn't know this would happen. Nawe ko ngibi bizaba. But I had to do it. Ako nabo nareka ukora ibi ngibi. It's dangerous. Kara kapolitike kahiga. Kari kabi cyane. Ubushakashatsi bwari ubw'ingenzi nawe kubihagarika. And I can't let you tell. Nago natuma none hari undi muntu bibwira nawe. Barakwereka. Kumbuko yabivuga abagenda ari coding kuri voice mail. Yakora sasa kumvisha urusasu. Agafimi nako no kagenze bakitaga The K yumva nitwaga Teacher. Yo subscribe kuri YouTube channel banyita Teacher. Subscribe aho ngaho uri muri irebero film. Yaho n'uturi tuntu twiza tukugeraho filimi twa action mezo urukundo du season n'ubundi buntu bwose bwiza. Umwabuze filime ye nabaziye ndetse na comment like na share ibintu by'ingenzi cyane. By'umwihariko comment yimbwira icyo kongera cyangwa cyo gukuramo ndetse n'utundi dufilime n'utundi tuntu waba ushaka ko nzagukorera wambwiye nta kibazo ngo naho twahaganirira rero mugaragaza n'urukundo rwanyu ko bimeze gafime naho nuko kagenze nabashimiye cyane aho twari turi kumwe yewe nitwa Teacher subscribe ni ingenzi.